Lasho lafika lesihlanu obulindi abaningi hayi ke mbukeli lezi akuzona imfrayi yabona nje lesihlanu ngoba phela hayi okuyimala kubona Nkosi yami kunzimalanga usathe nje ukunyamalala abanye bayabalisa ke kuyimanje ukube angwenzanga ukuthi nokuthi ngoDisemba hey ukuba ngiyanga kuleya get together ukuba ngiyanga kuleya festival ngabe ngiright mani we hayi sele dumele edlula mbukeli bangcono ka bangomhla ka15 yabona nje bona sebekhalela into esiseduze abakuphela kwenyanga bona bathwele uthayela kunomoya igama lohlelo lesizwe sasekuseni nge Ekhaya Jikelele kanti lami nguNoxolo wakwaMwali ihlabanga lelimhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala sikubingelele sikwamukele mbukeli la kusekhaya Jikelele Zet ava kusekhaya Jikelele sportise babukeli kwindawo ngendawo enithe qhushu kuzo kethemba lokuba singena ke kulwesihlanu imimoya yethu iphezulu zekuthi kwabo banemeko ezimandundu bakhumbule ukuba akulahlwa mbeleko ngakufelwa ukanti ke mbukeli xa sijonga kuvimba wethu nangamanqaku ezakuphathela wona liqalile ke phezolo ityala phakathi koMzantsi Afrika nelizwe lakwaSirayeli oku ke kuza emva kokuba uMzantsi Afrika uthe wabe kanti umangalela ilizwe laseSirayeli kwinkundla yezobulungisa yehlabathi iICJ kwezemidlalo ibafana bafana ihambile phezolo isiya eIvory Coast kwitumente yamazwe ase-Afrika ewe kaloku yiyo iAfcon ezaqala ngomso hey senze nje iminwe sithi bafana sisemva kwenu all the way ndimlo ke ukhalosa kalubisi umadlongothi mazipho mamshukuma umazondwa ngento zakhe bukeli masijonge eziphala phambili kule yure On 29 December 2023, the government of South Africa filed in the registry of the court an application instituting proceedings against the state of Israel. Liyaqhubeka namhlanje ityala phakathi koMzantsi Afrika nelizwe lakwaSirayeli eHague, Netherlands. Umkhandlu dolopha igoli uthi sekuqalile ukwakhiwa kabusha eindaweni ezachaphazeleka ngesikhathi kuqhuma igas emgwaqeni uLillian Ngoyi. The harmony, the unity, the togetherness, this is a team and we have great expectations. Iqela loMzantsi Afrika lebhola ekhatywayo ibafana bafana selintingele emajukujukwini lisingise eIvory Coast. Liqalile ngentsatsa yayizolo ityala phakathi koMzantsi Afrika nelizwe lakwaSirayeli. UMzantsi Afrika ke umangalele iSirayeli kwinkundla yezobulungisa yehlabathi iICJ. Utyhola ilizwe lakwaSirayeli ngento ibiza umbhubhiso yesininzi. Phezolo ke bekuphulaphulwe iingxoxo ezithiwe thaca ligqiza lengcaphephe zomthetho elimele uMzantsi Afrika. Logama namhlanje ke kulindeleke kuphulaphulwe kwigqiza elimele ilizwe lakwaSirayeli. Ijaji eyongameleyo kule nkundla iqale ngokondlala intsusa mabandla yelityala. On 29 December 2023, the government of South Africa filed in the registry of the court an application instituting proceedings against the state of Israel, alleging violations by the latter of its obligations under the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. I shall refer to this convention as the Genocide Convention. Umphathiswa wezobulungisa weli esondlalela igqiza elimele uMzantsi Afrika udaka ngogonyamelo losirayeli ngakubantu basePalestina eGaza. Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years. On 6 October 2023 and every day since October the 7th, 2023. In the Gaza Strip, at least since 2004, Israel continues to exercise control over the airspace, territorial waters, land crossing, water, electricity, and civilian infrastructure. uMzantsi Afrika uxhobe wafohlela ngesithandathu somakhwekhwetha bezomthetho kwelityala kuquka uadvocate Thembeka Ngcokayithobi noprofessor John Dugard. South Africa's case will be presented by a team of 6 legal counsels comprising of Dr. Adila Asim,
Mr. Tembeka Nzugaitobi, Professor John Dugat, Ms. Blim Leckrone, Mr. Max Dupris, and Professor Vagan Low. On 7 October, in a televised address, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declared war on Gaza, and I quote, Israel had started clearing out the communities that have been infiltrated by terrorists. And he warned of an unprecedented price to be paid by the enemy. Ukanti elityala liphulaphulwe phakathi kolusuku lwanamhlanje nolwangomso nanjengoko ngomso kulindleke kwabelana ngeqonga igqiza elimele uSirayeli. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. The sitting is adjourned. Inxusa lasePalestina eNingizimu Afrika uHanan Jarrah lithi icala elivulwe elakulele enkantolo yamazwe ezobulungiswa iICJ libuyisa ithemba ezakhamuzini zasePalestina. Lokhu likusho emva kokuthi ithimba labameli bakuleli lenza izethulo kule nkantolo lapho iNingizimu Afrika imangalele khona lakwa-Israel ngelithi lizamqeda nya ngomphakathi wasePalestina. Nanjengoko igqiza lezomthetho elimele uMzantsi Afrika lithe thaca ingxoxo kwinkundla yezobulungisa yehlabathi eThe Hague kumzi wozakuzo wasePalestina ukweli loMzantsi Afrika, amakhulukhulu abantu adibene ngelokubonakalisa inkxaso ngakumapalestina. Abemi basePalestina babambe ngazo zibini ngenkxaso abayifumene kuMzantsi Afrika. As a Palestinian, I feel humbled and privileged to be serving in a country like South Africa, where the president, the people, the government, everyone has that much respect for human beings and for humanity. Ukanti ngamazwe aliqela xhase linyathelo lithathwe nguMzantsi Afrika. We had seen massacres of the Israelis. We have seen people dying for no reason just because the Israelis decided to punish everyone for their occupation. And they want to be the only victim. They don't allow us or the Palestinians even to be victims. Now I think today things have changed. Today we see Israel, it's a historical day. We see Israel being prosecuted in front of the whole world by a country which is not directly involved. I wanted to watch this historic sitting of the court and this historic move, this brave move by South Africa, which is completely supported by Turkey. Turkey was one of the first countries, together with Malaysia and OIC, to come out in support of South Africa. The first thing that we have to keep in mind that we are not talking about the war. We are talking about genocide. We are talking about massacre. So since the very beginning, the Cuban government have supported the Palestinian cause. To kill kids, mothers, grandmothers, it's not something that we can see just passively at home. Kulindeleke ukuba igqiza lezomthetho lakwaSirayeli liqalise ezalo ingxoxo ngomso. Isixeko saseGauteng sibhengeze ukuba sesiqalile ukwakha kwindawo ekwakwenzeke kuyo uqhushumbo eLillian Ngoyi Street. Irhasi i-methane gas yafunyaniswa njengonobangela woqhushumbo. Isixeko saseGauteng sithi siqalile nokwakha kwakhona indawo eyaba noqhushumbo dubulo olwadala umonakalo. Sithi isixeko eliphulo liza kuqukunjelwa ngoDisemba kulonyaka limiselwe ukuchitha i-196 million rand. In total, the city will be spending about 196 million, specifically on professional fees as well as the construction cost of the project, and that includes the contingencies. Executive Mayor and MMC, I would want to repeat that the amount of 196 million should not be misconstrued. It includes all other services within that area. Kananjalo isixeko sithi i-13 million rand ibandakanywe ke sasixa ilungiselelwa imeko ezinokuvela yaye isisixa ayisosigxina singatshintsha. Usodolophu Kabelo Kwamanda uthi esisixa siqulatha oko sebekufumanisile ukuza kuthi kangoku kungenjalo ayilolwabiwo mali olugqibeleleyo. If there are additional considerations that are made by the city, we will undergo
all the requirements legislatively so that we are able to attend to the additions that may be required. Ukanti kudluliswe isilumkiso sokuba imicimbi erhuqisa umrhaji ayizukwamkeleka kwaphela ngokuphathelene nesisivumelwano sokwakha. We are not going to have people coming there and demanding 30%. No. We want serious SMMEs who want to be entrepreneurs, who want to grow their businesses and participate in the tender processes. We are not going to have fly-by-nights, and we are not going to allow it. So it must be very clear to those syndicates who come to projects and demand 30%, they will be dealt with decisively. Isixeko sikwatandalazise iinkampani zobunjineli nokubonisana ezizakongamela inkqubo zokubuyisela isimo sale ndawo. Kudutshulwe kwashona abashayeli bamatekisi abathathu ePort St John's eEastern Cape. Kukholakala ke ukuthi izisulu zithunjwe abalisa abangaziwa abebehlomile babaphoqa ukuthi bayohlonza omunye somatekisi. Kutheke uma befika kulo somatekisi bamsakaza ngenhlamvu maqede ke babhekisa kuzo izisulu ebeyithunjiwe. Kuqhuba unxunguphalo phakathi kwabakhweli kummandla wasePort St John's eMpuma Koloni okukuza emveni kokuba umbutho notaxi Border Taxi Alliance kungenoncedo bejongene nezikhondo zamehlo. Kusuleke abantu abathathu kwaze kwantunywa ngomlilo iitaxi ezintathu kulo mmandla. Abantu ababini babulawa ngendlela engenalusini kuquka nomnikazi wetaxi odutyulwe phezu kwebhlorho umzimvubu. Kungoku nje imeko imaxongo. Port St John's taxi industry sishumali nto mababe khona uxolo kuyo yonke lento yenzekayo. Uthethwe xa ukhona engxaki kungabi khona izokwenza into yoba kuphalale igazi. Sithi ke ii-families ezithe zashiywa zazilamane zazo kulo mqhoqhozo zisenzeka izolo siyale sithumela amazwi ovelwana. Abakhweli boyikisela ubomi babo yaye bacela kube khona ungenelela ngokukhawulezileyo. Siseshoked asimandelwanga isiphethe kakubi kakhulu uba ukuhlala unexhala lobukhwele eteksini even ngoku abekho abanantsika akukho bantu ePort St John's ngenxa yoba basenoloyiko abazi noba kwenzeka ntoni edolophini. Sisiva sixhalabe kakhulu ukuthi ngoba kaloku thina sihlala sihamba ngezi teksi yonke le mihla sinoloyiko loba singachaphazeleka nathi. Sicela urhulumente enze noba kunganjani ngendlela abona ngayo ngathi singancedakala nathi kodwa siphephe ekugqibeleni. Isebe lezothutho eMpuma Koloni livakalise unxunguphala ngale meko. Kambe ke ukwaqokelela igqiza labantu besebe lezothutho ukuya kuzama ukukhangela isisombululo esisiso kwimpixano ethe yakhokelela ekubulaweni kwabantu kula mmandla. Amapolisa atyale kuzo zonke iindawo zaseBusikisiki nasePort St John's uqinisekisa ukuba kukho unzinzo kulo mmandla. Umbutho uncedo Taxi Association okwazanga ukuba ufumaneke ukuba uphawule. Dinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC ePort St John's. Usapho lwakwabapela olubhujelwe kwilali iRhamarishane ngaphandle kwaseJane First eLimpopo luthi alukwazi ukungcwaba umntu walo. Oku ke kungenxa yonqongophala kogqirha boqhaqho lwemizimba kwizibhedlele zalengingqi. Usapho lwakwabapela luphukulukene nentombi yalo kule veki iphelileyo. Lo mzimba ke usiwe kwisibhedlele iSt Rita ukuze kufunyaniswe unobangela wokubhubha kwakhe. Isibhedlele ke besijongene nokusilela koqhaqho lwemizimba kuba kungekho candelo lokuqhaqha imizimba. Usapho lunxunguphele kwaye lwambethwe zintandabuzo. Olusapho lusaxakene nokwenza amalungiselelo okungcwaba intombi yalo nesweleke phantsi kwemeko engaqondakaliyo kule veki iphelileyo. Iziphathamandla kwisibhedlele iSt Rita zixelele olusapho ukuba ugqirha ukuphela kwakhe owenza uqhaqho lwemizimba ukwikhefu lokuya kubeleka. Baceliwe ke ukuba baluhlehlise usuku lokungcwaba. They give us a heads up to say we should stop with the preparations for the funeral. The reason being, there is no pathologist that is available to perform the post-mortem. And apparently the only one pathologist that is available in the entire region. Olusapho lwakwabapela luxhalabiswa kukuba akukho zintshukumo emva kokuba intombi yabo yasiwa emkhenkceni kwesi sibhedlele.
Iziphathamandla zesebe lezempilo kwiphondo laseLimpopo zithembise ukuba kuza kuthunyelwa oogqirha bokuqhaqha imizimba kwisibhedlele iSaint Rita kwaye bakwabongoze iintsapho ukuba zithethe nesibhedlele phambi kokugqiba ngeentsuku zokungcwaba. Forensic pathologists are actually rotated all across the province depending on the current need at that time, because you can then, for instance, if you've got a bus accident that has got a lot of people that have passed on, in order to expedite that process, you are able to then take pathologists from other districts to go assist in that instance. Elisebe likwathe ukusweleka kabantu okumandla ngexesha leholide kubangele ukuba ube mninzi umsebenzi abajamelene nawo wokuqhaqha imizimba kwizibhedlele eziliqela kweliphondo. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya jikelele. UMzantsi Afrika ke uye kwinkundla yezizwe ngezizwe yezobulungisa i-ICJ uyokumangalela ilizwe laseIsirayeli ngelithi ke elilizwe laphule isivumelwano samazwe ngamazwe esatyikitywa ngonyaka ka-1948 malunga nesibophelelo samazwe ngamazwe sokunqanda uhlaselo oluphenjelelwa lucalucalulo ngokobuhlanga, ngokobuzwe okanye ngokwenkolo. UMzantsi Afrika uthi ukuhlasela kwaSirayeli eGaza kuchasene nemigaqo yesivumelwano. Izolo ke iqela leli benze intetho phambi kwenkundla ye-ICJ apho ke belichaza ukuba kutheni nje ilizwe lakwaSirayeli kufuneka limiswe ekuhlaseleni eGaza. Ukufumana ka ilwazi oluthe vetshe ngentetho yoMzantsi Afrika apha enkqubeni samkela ingcaphephe kwezomthetho wamazwe ngamazwe uadvocate Siphile Buthelezi weButhelezi Vikalazi Incorporation. Advocate Buthelezi, masikubulise sikwamkele ngalentsasa sibambe ngazo zozibini ngokuba ube kunye nathi. Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya ngibingelele nakuwena Methuli Hlelo. Enkosi kakhulu. Advocate Buthelezi, ngethuba ke esenza intetho uMzantsi Afrika ubalule ukuba phakathi kwezizathu ezibangele ukuba uze kule nkundla yokuba iSirayeli uhlasele amaziko ezempilo eGaza. Uthetheke ngemiba ephazamisa ubomi bemihla ngemihla kunye ke nekamva labemi basePalestine. Ingaba advocate ezizathu kunye nezinye ke ezikhomba ukuba iSirayeli iye yophula isivumelwano sango-1948 esibizwa ngokuba yi-Genocide Convention? Ngingasho nje ngokukhulu ungananazi ukuthi kunjalo ngoba uma sibheka yona le 1948 Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ibizwa kanjalo uma ngabe sinqamulela bese sithi ke i-Genocide Convention iyakwazi ukuthi ichaze ukuthi uchaza ukuthini mawuthi genocide. Masibheka incazelo yayo ethi genocide ikhuluma ngakho phela ukuthi ukubulala isizwe usebenzi ngokuthi bakholelwa entweni ehlukileyo, ukubulala izwe ngenxa yokuthi uyibala labo mhlambe bamnyama noma bamhlophe. And sokhumbula ukuthi lo mthetho waphasiswa emva kweWorld War II nokubulawa kwamaJuda iHolocaust. Ingakho uzobona idefinition yayo noma idefinition yegama elithi genocide lihamba kanjalo ngoba igama lakhona nje kahle kahle lichaza kona ukuthi ukubulala isizwe ngenhloso yokusicisha sonke noma yokusiphelisa sonke. So uma sibheka isenzo esenzeka ke ePalestine senziwa iIsrael ne-argument yeSouth Africa izolo, so bona ukuthi uma ngabe bechaza izenzo zeIsrael ziyangena phakathi noma ziyafitha lapha yana kwi-definition noma incazelo yegama elithi genocide. Advocate, usathetha kanye ngalonto ingcali zomthetho zithi kunzima ukuveza ubungqina obobonisa into okubana ngenene nangenyaniso yonke into ethe yabe kanti yenziwa nguSirayeli uyenza ngenjongo zokuba achabalalise uluntu lwasePalestine. Ingaba ngethuba enikezelo ngobungqina yena uadvocate Thembeka Ngcuka Ithobi uphumelele kusini na ekubeni aveze eyona intent yezenzo zikaSirayeli?
Ngingasho ukuthi iningizimu Afrika naye uadvocate uNgcuka Ithobi SC baphumelele bakwazile ngoba baze bahamba baze benza isibonelo ngeningizimu Afrika ngokucinezelwa kwabantu abampisholo eningizimu Afrika lokho sasikubiza ngokuthi apartheid benza futhi isibonelo nangayo futhi iHolocaust ngoba sokhumbula phela ukuthi mangabe ukhuluma ngeHolocaust kakhulukazi kulapho kwakubulawa khona amaJuda kwakungehlukile nalokhu okwenziwa njengamanje so ke I think akubona lokho kuphela ukwazile futhi ukuthi atshengise ukuthi isenzo sama-Israyeli sesihlukumeze iy'ngane isenzo sama-Israyeli sishiye abantu behlukumezile ngokomqondo behlukumezile ngokwemzimba and kunabantu abangaphezu kwa-21,000 asebebulewe khona laphayana eGaza bebulawa iyona i-Israyeli so nje bakwazile bona ukuthi batshengise babe nezibonelo noma ama-example okutshengisa ukuthi baningi kakhulu abantu asebebulewe bebulawa ngama-Israyeli bebulawa ngaphansi kwegama leli esilisebenzisayo sithi i-genocide okuyilona elitshengisayo ukuthi kunenhloso lapha yokuthi kushabalaliswe isizwe sama-Palestine lapha ikakhulukazi eGaza. Yazi advocate xa uthi baye banikeza nesibonelo esengcinezelo yalapha eMzantsi Afrika nikhumbula kakuhle nakumakhasi onxibelelwano ibiyingxokoxo besithi into kubana hey kubhlungu kakhulu kuba sivukelwa zinkumbulo ezibhlungu zengcinezelo yalapha eMzantsi Afrika. Advocate kulindeleke ukuba xa izikhusela Isirayeli ikhankanye into yokuba ihlasele iGaza kuba yona ikhusela abemi bayo ababulawa ngumbutho wabanqobi iHamas ukusukela ngomhla wesi-7 kuOktobha walonyaka uphelileyo. Ingaba advocate indlela esoloko iphendule ngayo Isirayeli iyabonisa into yokubana mhlambe ukuzikhusela okanye uMzantsi Afrika utshonqo emxholweni xa usithi hayi khona sekubulawa nje abemi basePalestine? Sizokhumbula msakazi nababukele emakhaya ukuthi iIsraeli isikhulumile ngalolu daba yasiphendulela kakhulu kubona abezindaba ngokuthi yona impela ithi iyazivikela ngesenzo esenzeka ngoOkthoba mhla ka7 lapho kwabulawa khona ama-Israyeli angaphezulu kwa-1200 ebulawa amasosha aseHamas lapho babizwa ukuthi amasosha aseHamas. Prime Minister noma undunankulu wase-Israel uBenjamin wakusho-ke ngokukhulu ungananazi maduze esho nje ukuthi i-Israel isazoqhubeka ihlasele iPalestine eGaza ngenxa yokuthi bathi bona kunabantu base-Israel abangaphezulu kwa-100 abavaleleke noma abathunjwe amasosha lokho lamasosha abizwa ngokuthi iHamas khona laphayana eGaza so ke ngalokho ke basazoqhubeka futhi basazoqhubeka inyanga ngenyanga baze bafeze lokho abafisa ukufeza. Angiboni ke ukuthi iIsraeli izofika namhlanje mangabe isekuyiyona ephambi kwenkantolo eyenza izethulo zayo isho okuhlukile bazozama ukuthi bachaze ukuthi cha bona ngokwabo bayazivikela bahlaselwa ngoOkthoba 7 ngakho babona ukuthi kumele ukuthi baqhubeke bazivikele and ngizokhumbula ukuthi bake bakusho futhi ukuthi lesimangalo seSouth Africa iSouth Africa nje izama ukuthi ingabuki noma ingabusisi kahle isenzo seHamas eyasenza ngomhla ka7 October. iSouth Africa alinalo ilungelo lokuthi ingakwazi ukuthi imangale eICJ njengoba yenzile ngoba bona bayazivikela and banabo futhi ubufakazi bokuthi bayazivikela njengoba bahlaselwa iHamas ngoOctober. Ngiyabonga. Advocate ngaphandle kwesizathu sokuba mhlambe Isirayeli ithi hayi thina besikhusela abantu belizwe lethu iphendelo ithi isenza intetho yayo ekubeni sikhumbula into okubana elilizwe laseIsirayeli laqhayisa ngelithi ibango loMzantsi Afrika alinasihlahla amazinyo banawo kodwa abalumi tungawo.
Cha ngicabanga ukuthi yebo kunjalo isenzo seSouth Africa sithuse amazwe amaningi nathi nje singabahlali baseNingizimu Afrika besingalindele ukuthi uhulumeni wethu angenza isenzo esihle kangaka ekuyisona esitshengisa ukuthi amalungelo abantu eNingizimu Afrika njengoba sawalwela siyisizwe impela namanje sisaphokophelele ukuthi sivikele amalungelo abantu. Ngizokhumbula ukuthi South Africa futhi iphinde yakusho izolo ukuthi cha lempi ephakathi kwaIsrael noPalestine ayiqali nje manje iqhubeka empini ebivele ikhona yeminyaka phakathi kweIsrael nePalestine. Amazwe amaningi ke sokhumbula amazwe asentshonalanga namazwe akhona lapha eAfrika abaningi bebenakho ukuthi bayisabe iIsrael ngoba ukuthi inobungani namazwe afana noUSA, kodwa iSouth Africa itshengisile ukuthi cha ayesabi iIsrael ayesabe futhi nayo iUSA mangabe kuziwa ngasekuvikeleni kwamalungelo abantu. Ingakho nje iSouth Africa iqhubekile yahamba yafaka isimangalo eICJ. Advocate njengoko sisigqibo ngenene nangenyaniso sothuse uMzantsi Afrika, yintoni mhlawumbe uMzantsi Afrika onqwenela ukuyiphumeza ukuba ityala likwicala lawo, kwaye ke ngawaphi mhlawumbe amanyathelo onqwenela uMzantsi Afrika ukuba bawuthabathe ukuphelisa imfazwe eqhubekayo eGaza? iSouth Africa icele inkantolo enkulu iICJ ukuthi ngokukhulu ukusheshsha imise ukuhlaselwa kwePalestine ihlaselwa iIsrael. Uma kuukuthi ke inkantolo iyakwazi ukuthi iphumelele ngokuthi isinqumo sayo sitshele noma siphoqe iIsrael ukuthi imise ukuhlaselwa, lapho siyobona ke amazwe kuyiwona ayinhlanganisela lapha ku Genocide Convention nayo Israel eyayisayinayo, so wabona encenga amanye amazwe ukuthi enze lento ekuthiwa isolation, sibone ehlehla ngakwezomnotho nalapha eSouth Africa futhi iSouth Africa iyobe isinesizathu esinqala ukuthi amanxusa ase-Israel akhona eSouth Africa mhlawumbe baphoqelele ukuthi ngempela awaqhubeke avalwe nokuxhumana ngakwezomnotho phakathi kweSouth Africa namanye amazwe futhi azobe hambisana naye eSouth Africa, baqhubeke ukuthi unswinyo esikubiza ukuthi unswinyo luqhubeke lapha eIsrael ukuze nabo baphoqeleke ukuthi bayeke noma bangabe saqhubeka nokuhlasela iGaza. Sokhumbulayo ukuthi ke okwamanje beyingekho inkantolo ebesike yathi impela isenzo seIsrael sibukeka njengokuthi bafuna ukushabalalisa amaPalestine. Uma ngabe sesikhona ke isinqumo namanye amazwe esiwabone esathulile kwamanje, siyobona nawo ehlangana neSouth Africa ecela ukuthi noma ehlangana ukuthi kuhlehle kungabe kusahwebelana nezwe elifana neIsrael okuyoba sekulimaza kakhulu i-economy yeIsrael. Mhlawumbe la sobona khona iIsrael isihlehla noma isihosha imfe ingabisaqhubeka nokuhlasela ePalestine. Inikisa umdla kakhulu advocate into yokubana sizawubona namanye amazwe esukuma ezawuxhasa ilizwe lase South Africa. Into ethi ke asiyazi ngenene into yokubana iyozala nkomoni phambili. Masibambe ngazibini ngexesha lakho, siyathemba into yokubana uzaba nosuku olumnandi. Enkosi kakhulu ngokusihlalutyela. Ngiyathokoza kakhulu kunina, ngithokoze nababukeli emakhaya. Sibamba ngazibini. Lowo ke mbukeli besithetha naye ngo-Advocate Siphile Buthelezi weButhelezi Vikalazi Incorporation ebesicacisela banzi ngetyala elithe lavulwa kuMzantsi Afrika kwinkundla yehlabathi yezobulungisa etyhola ke ilizwe laseIsirayeli ngokubulela abantu basePalestina. Namhlanje ke ngentsimbi ye-11 elakwaSirayeli liza kuqala ukuphendula kule nkundla iseHague eNetherlands. Qiniseka ke mbukeli we-Ekhaya Jikelele into yokubana uthe qolo ngamanqaku aza kuqokelela wona ijelo leziko iSABC ngokuqhubekayo phaa kwelaseNetherlands. Ingaba iyozala nkomoni na? Okwangoku ke masithi qhwi siqabele sigqitha apha siye evenkileni, ungagunqi.
Tongovula indlela Shumisa nempepho Tongovula indlela Izimo zomhlaba Yabudlula meva Khanyisa nindlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Angisikhalela Thina siyakulela Imihla ngemihla Thina saqhubeka Lindabo Bathi uzobuleka Inkinga bo salomhlaba Sikhalisa indoda ngempela Ngempela Khanyisa nindlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Izimo zomhlaba Yabudlula meva Khanyisa nindlela Tongo vula indlela Tongo vula indlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela Tongo vula indlela Tongo vula indlela Tongo vula indlela Mbukele okwamanje ke siphosa amehlo ke sibheke ukuthi kumi kanjani lapha ya kwisimo sezulu.
Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Ungqongqoshe wezobulungiswa kuleli izwe uRonald Lamula uthi izwe lifuna ukuqeda nya ngesihluku esibhekiswe ebantwini basePalestina. Ukusho lokho ke ngesikhathi ithimba lezomthetho lenza izethulo enkantolo ebhekele ukusebenza kubulungiswa emhlabeni iInternational Court of Justice. Iningizimu Afrika mbukeli lifuna ukuthi lenkantolo ikhiphe umyalelo othi iIsrael ayiyeke ukuhlasela eGaza. Bayishumi nanhlanu ke abehluleli abazolalela lezi zethulo zeningizimu Afrika. Kanti ke ukuthola kabanzi ngalokho sixhumana ngocingo nongoti kwethinta ke ubudlelwane bamazwe uDokotela uVusumuzi Sibanda. Dokotela uSibanda asikubingelele sikamkelo ohlelweni. Ngibingele nami ngibingele nabalaleli ngibonge nokunxusa. Kubonga thina. Dokotela uSibanda sicela nje ukhanyisela umbukelo osekhaya ngempela ukuthi yiliphi leli qatha elibangwa kangaka iPalestina kanye neIsrael. Ake sithi ekuqaleni nje siyazi ukuthi abasePalestina ukusukisela ngo1948 kahlehle lapho iIsrael iphinda iqalwa kabusha phansi ukwakhiwa akuzange kube khona ukuthelana amanzi phakathi kwabantu basePalestina nalabo baseIsrael. Kanti ke okwalesikhathi okwenza impela kube nalempi ekhona kukhona ke abantu ababizwa ngeHamas, iqembu labantu ababizwa ngeHamas abangumvukela wombuso kahlehle thizeni abalwisana neIsrael kusukela esikhathini eside kakhulu. Kusho ukuthi labantu baye bahlasela ekupheleni konyaka ophelileyo iIsrael kwafa abantu abafika inkulungwane ngicabanga nama200 kwaba khona nabanye abaye bathunjwa. Ukusukisela ngaleso sikhathi ke kubuke kuIsrael wasesithi uzoziphindiselela njalo ufuna uqiniseka ukuthi bonke abantu beHamas baboshwe kumbe bafe ngoba ibona abahlukumeze iIsrael. Yikho lapho kusuka khona lempi esibhekane nayo ngalesi sikhathi njengamanje nje. Dokotela ingabe ke kumqoka kangakanani ke ukungenelela kweningizimu Afrika kulolu daba? Kubonakala ngathi kungasiza kodwa. Ukungenela kweningizimu Afrika khona ake sithi kuyinto ebalekile kakhulu ngoba uma la emhlabeni nje phansi jikelele kukhona ukuxabana nokulwa phakathi kwamazwe sike sakubona kusenzakala njalo ukuthi kube khona ukuhlanganyelana kwamazwe ukuthi babonisane ngempi le phakathi kweRussia neUkraine. Kusho ukuthi kufanele ukuthi kube khona amazwe asuka angenele asebenzise ingqondo ukuthi lento eyenzakala kufanele ukuthi yenzake ngoba kuzokwenza ukuthi United Nations kanye nenkantolo yomhlaba nje ebulungiswa emhlabeni jikelele bahlale phansi bese kube khona ukwahlula ukuthi cha ngempela kunamaphutha enziwayo. Lokhu kujwayele ukuthi kuholele ukuthi kube khona abaholi ababoshwayo ikakhulukazi makulibulewe abantu abaningi okungekho emthethweni. So kubalulekile khona ukuthi iningizimu Afrika ikwenze lokho ekwenzayo uma kungenzeka nje ngaso sonke isikhathi. Ikakhulukazi ngoba Dr Sibanda kubalulekile ukuthi kuthathwe igxathu thizeni ngoba okwethusayo ukuthi uma ngabe amazwe onke goqezana ngezandla ebukelela kulesi simo uyabona ukuthi thina siyokhala kubani imidlaba bakwenza kithi uma ngabe kungagoqwa izandla kusho ukuthi into lesingayibona isiyenzeka nakwamanye amazwe kungasekho omunye ungavikela omunye. Engabe ke njengoba iningizimu Afrika ke sithathele sisinqumo nje bunjani ke ubudlelwane bayo iningizimu Afrika nalamazwe ke omabili okuyiPalestina kanye neIsrael? Ake ngithi ubudlelwano beSouth Africa uyiningizimu Africa nePalestina bona buzothanda ukuthi kube ngcono kanye kazi namazwe abantu behlobo lwama-Arab bazokujabulela lokho ngoba into abangayijwayelanga ukuthi bayibone ukuthi kube khona izwe elimelana liphikisana mhlawumbe nentando yamazwe amakhulu afana no-US nabo UK abangamazwe angazange athathe amanyathelo uma kwenzeka lento ngoba siyazi ukuthi izwe laseIsrael lona lithanda ukwesekwa iMelika. Kanti ke ubudlelwano phakathi kweningizimu Afrika neIsrael kusho ukuthi ngeke buphinde busaba buhle ikakhulukazi ngoba Israel ayiphathekanga kahle ngokuthi iningizimu Afrika iphakame iyobeka lesikhalazo lapha enkantolo yamazwe onke nje. Usakhuluma ngawo amazwe ke kukhona lamazwe ke abukeka noma okuthiwa azikhondla fana noMelika nawe njengoba ususho. Engabe wona ke asibuka kanjani ke njengamanje lesi sinyathelo seningizimu Afrika ikakhulukazi nje ke ngoba phela siyazi ukuthi iMelika inakho ukuhoshelana kanye neIsrael njengoba ushilo. Engabe ke lesi sinqumo seningizimu Afrika sokuthi ke itheleke lapha kwi-International Court of Justice ingabe ke lamazwe ashaya izandla ngalokho mhlawumbe noma ayasigxeka lesisenzo?
Empeleni kusho ukuthi kukhona kuzoba khona njalo ukungaboni ingeso elinye nawo amazwe afana naseMelika njengoba eqale kudala nje ukugxeka lesisenzo seningizimu Afrika. Kanti ke kufanele sizwisise ukuthi nakhona kungekho ukubona ngeso elinye namazwe amakhulu afana noAmelika, kodwa ikhundla esesithethwe yiningizimu Afrika lapha kwi-United Nations usikhumbula ukuthi ukusukela ngoba vele bekuhleli kunamazwe abalwa anama-permanent seat angasukiyo lapho ku-UN ikakhulukazi kuyo i-Security Council. Ngakho ukungena kwe-South Africa kungenye yento engajwayelekanga njalo ebanga ukuthi kube noshintsho ngoba ilizwe lokuqala leli lapha kuyizwekazi leAfrika elithethe leso sikhundla njalo iSouth Africa kubeke ngathi izohamba ihola phela njalo ibe nezwi eliphakeme njalo ihambe phambili ngoba amanye amazwe akanaso isandla esiphakeme kube isikhundla esiphakeme njengeningizimu Afrika khona ku-United Nations. Manje Dr. Sibanda ke amacala afana njengalawa ngathatha isikhathi esingakanani nje ukuthi sibone sekuphuma umphumela? Khona sokuzoya ngokuthi isikhathi abasinikeziwe singakanani ukuthi babeke udabano lwabo bese kusithi na Israel ibekeke icala layo ukuthi yona iphikisa kumbe izimeli sithini. Kanti ke nje makuphela nje leso sikhathi abasibekelweyo akuyona into ikakhulukazi ngoba isikhalazo lesi esikhona ngesempi eqhubekayo kusho ukuthi kakhulukazi uma labo abangabahlilela bazoba bebona nabo ukuthi likhona into engahambi kahle kusho ukuthi kungathi mhlawumbe kusiyaphela iviki umbabafika amabili imphumela sesinawo la. Manje ke kafushane nje Dr. Sibanda sesiphetha iningizimu Afrika idonsela kodwa amanzi ngomsele ayibangela izitha ngalokhu nanokuthi uyayibona yini inqobo iningizimu Afrika kulolu daba? Empeleni idonsile zona izitha njalo izobabela nokuyithola isixabana nawo lamazwe ahamba lapha phambili kodwa iyona into ekade siyidinga okweminyaka eminingi kakhulu ukuthi kube khona amazwe azoma iqiniso hayi nje ukuthi esabe ukwenza izinto ikakhulukazi uma kuhlukumeza amalungelo oluntu amele kude ngoba bethi cha phela ngoba ilizwe laseMelika liyathinteka nabo UK ngakho kufanele singangenelele kusho ukuthi lokho singabona ukuthi kungaba uqala koshintsho lapho kuzoba khona namazwe amele iqiniso kungena ukuthi mhlawumbe lokho sokungenza ukuthi angabukeki kahle kulawa amazwe ahamba phambili kungakho ngisithi lendlela njalo lelinyathelo lithethwe yiningizimu Afrika linyathelo elingajwayelekile kanti kodwa linyathelo elizothi malibuka ngabantu bonke nje jikelele balithande kakhulu ngoba iningizimu Afrika imele iqiniso ingazibe nezitha kodwa izobuya ihlonipheke futhi njalo phela ikakhulukazi uma ingaqhubeka ihamba ngalindlela ingashintshi ukuthi nama kwenziwa yilabo abangabangane beningizimu Afrika kodwa iphakame ibasola. Sibonga kakhulu ke Dr. Sibanda ngesikhathi sakho namhlanje lokho kembukeli bekudokotela uVusumuzi Sibanda weAfrica Diaspora besixoxa naye ke ngecala eliqhubekayo eNetherlands nokuyicala elifakwe yiningizimu Afrika njengoba ifuna kuphele impi ephakathi kweIsrael kanye nePalestine. Njengamanje kembukeli sesingena ehoreni lethu lesibili la ekhaya jikelele.